Zakwethu phinda futhi ke nginamkele kuyona i-channel ehamba phambili mina igama ngumfeza Ntuthunga khona bathi iLaspo namagomede ngizophinde nginxuse ngana kwethu ukuthi ke bangabe usemusha kuleli cast ngicela nze shothi uya-subscribe ungakhohlwa ucomment no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu kushuba kakhulu kumcula maskande umroza Fakude insizwa lapha phansi emkhuze laphana ke eyaqopha umlando unyaka 2017 ukuthi ihlukanisa unyaka ngengoma emnandi kakhulu ethi ke siyobulala uFantam. Ngaza kwethu kunevideo esisabalele enkundleni zokuxhumana la khona uThabani insizwa kaNxumalo laphana ke esivulela ibhodo laphana ke ipheka abantu nje mayelana ke mhlambe bangabe nezicolo zokuthi ke khona ukuba kwenzile komunye umuntu ke ikwazi ukuthi imphenye kabanzi laphana ngodouble sokulithile ke laphana ngana kwethu insizwa umroza laphana ke ngomunye wabantu okhulunywe ngabo kulona likhazi ukuthi ke kunomuntu amqola imali engango 1000 amarandi laphana ke umcula maskando semncane ke laphana bekulendela ukuthi ke ayokhipha ingoma naye waseke ebeka imbiba ebika ibuzi mangabe ecela ukuthi abuyise imali umroza olokhale nale angizukwanda kakhulu enganza kwethu ngizodedela iclip yakuthi abani laphana ke ekhuluma naye laphana umroza ukuthi uyibuyisa nini imali yomfana wasevuka ngolakhe umroza washiya inhlambe ezihlukahlukene enganza kwethu ke laphana ke umroza bengakhuluma ngale lolu daba phumela ubala ke kodwa abantu abaningi bam-advise ukuthi ke kuzomela akhulume ngalo ngoba laphana ku-live olibuka abantu abaningi laphana uzwakalile ebhavumuka ngolaka laphana eshinga inhlamba kuzomela sikhulumele kabanzi emalana nalezi zitsolo laphana umculo semncane uchazile ukuthi ke ubambezelekile kuyimanje album yakhe mengabe kade yaphuma kodwa ke nansi into esimphazamisile anganda kakhulu nansi clip ephelele ke umroza khulunya kabanzi malana nodaba oluthinta ukuqola kwemali engango 1000 wamarandi nansi video elibeletha abantu uzucula nabo eqamamanga umroza akazodlala ngawo mfethu asali mfethu mhlambe abe nahlobani kodwa asizikwazi kwamukela ukuthi umroza udlala ngawe umroza mayedlala ngawe udlala ngawe kumanje uyamondla ngaleli 1000 njengoba ephapha kanje usuhle 1000 lapho nje kumanje wena omondla kumanje mina into engayithanda ukuthi udlala ngawe ngoba ebone ukuthi profile yakho yi-security iyo lento engiyibona ngathi ukuthatha kancane ekuthenini hayi ngoba uyi-security angeke asizakale ngeke sihlale singakusizi thina ngeke sihlale singakusizi ngeke nje sihlale singakusizi uyamondla vele ngoba ukudlile impela nje ngoba uyabona njengoba vele bunethemba lokuthi uzokhipha naye umroza njengoba umfayile imali eselibelethi usumfonele ngathi wamfayile 1 million akalibuyisi ngani pho le 1000 mamtshela uthi alibuyisa uthini hayi ulokethe ke ngimlinda so manje nami sengiyabona sengilinde isikhathi eside ndinezinto hayi bahlupheka abaculi bahlupheka phela akuyona lento ye-content wena ohlezi uyibona bahlupheka abaculi yabhuti khuluma nami ibanga elide mfethu ya nami nje ibanga elide naludaba ngakhuluma nabafowethu ngakhuluma noLendi umfowazulu ngakhuluma nomfowethu omdala ngamazisa bamfone ngicathi bamfonela bonke labantu labo bamtshela ukuthi into anifuna imali kanje hayi kuyafana so ngiyabona nabo ukuthi ayikho into abangisiza nganje because ayibuyi le mali and mina ngibuka nje umsebenzi wami ulimele kakhulu ngoba bekumele ukuthi uphume kule nyanga edlule le nyanga esuka kuyona ubuphungu so manje sengibambekile ngisidakile angazi ukuthi ngizokwenza kanjani manje ngoba sekukanje ngiyamphinda manje ngiyamthinta futhi yanya lo ngiyamthinta futhi uyaganga umroza ngiyamthinta futhi ba umculo ukwelede umunye vele umkhokhele uzoyikhokha yini le mali uzoyikhokha nini le mali uzoyikhokha nini le mali uzoyikhokha nini wena tikoloshe le mali uzoyikhokha nini wena fuqwana le mali wena mantindane uzoyikhokha nini le mali
uzoyikhokha nini le mali? Uzoyikhokha nini le mali? Uyondliwa njengoba uphapha nje. Akakwazi ukuvala ifoni ngifaka hold la. Uzoyikhokha nini le mali Mroza? Ho. Ngesidlalo Mroza. Ho, sodlala uMantindane laba. Ngesidlala uMantindane thina. Ufuqane lolu. Ngesidlala ufuqane thina. Fanele ukhokhe imali yakho lolu ufuqane. Fanele ikhokhe imali yakho. Ngeke. Asinamculi thina ekuthi uzohlumeza umphakathi. Ngeke ngafana isithunzi sakho siphele ngosuku. Sukudakwa lapho. Uyabona nje ungcono ba niyamuza utakathukiwe uyiholo yena amagolo na yonke into. Ubevele vivile ngamagolo. Uyivivelena ngamagolo. Uyaganga kodwa uMroza. Uyaganga uMroza. Uyaganga. Uyaganga 1000 wakho mfowethu sazommemeza uMroza noma engakhipha yiphi ingoma leyo ngoma siyazi ukuthi uyobe irekhode ngayo futhi le mali yakho noma engashada yakho le mali asuke shada ngayo angithi vele iyazala ngoba ikuyena usaphila ngemali yakho vele uphila ngayo njoba nomkhabo ongaka ile mali yakhe emfuthile ngeke uMroza azaphumelele ngakutshela mina uMroza sikhona la simgadile until azazehlisa abuyisa imali yakho angadlali ngesecurity sibhekile akwazi uMroza ukudlala ngomuntu oyisecurity sibhekile emphakathi nikhona la nilalele nanoma nithanda ukumlalela lapha ku YouTube kodwa nikhumbule ukuthi udlala ngesecurity noma engakhipha nje kofanele ukuthi ukhiphela yena ngoba asingeni thina leyo nto le samphinda manje Mroza yakanga edlala uMantindane thina fisha lokho